Hello guys, we're gonna be playing Office Tower. Тэгээ бас монголоор ярина англиар хэлбэгээр ярьдаг. Тэгээд төшлөг рүү орцгоё. Тэгээ шийдвэрлээ өнгө цэлгээ. Би яг жин энтэрлэх хонгийг сонгоно. За таадинафэ таалагдахгүй уучлаарай. Тэгээд би өөрөө Y'all remember when Kanye had the Adopt Me giraffe as his phone wallpaper? What? Kanye нэр тиймсэн юм уу? Kanye юу? I identify as a skinny shirt or random shirt. Can you give me random? It's so cute. Yes, what do you mean? That's the stage. How did you change? Oh, stage. Arius, do you mean stage? Arius stage. Do you mean stage? The big say to the task. Kita biar task na mitko siya. That's random shirt. Which is skip it just him. No, no. Wee. Brown hair with hair clips, squash, curly pink hair. That's a big curly pink hair example. No. Wow, yes. Anyway. Би одооноос унахгүй манайхаа. Унах юм бол би зүгээр rage quit хийлээ. That's about that display was it? Энэ ясаг хөөрхөн флаш юм бэ? Би дараагийн хэсэг хүртэл ярихгүй локин хийх гэж үзье. Cute black hood nails. Squall long lashes. Long lashes надад тэний харагдаж байгаа юм nails-ийг. Яс гүрий би. Тэд талж чадахгүй бол ажиллаа гэхдээ яс гүрий бэ. Гэтэ манайхаа би аби прош. Өнөөдөр л амар тэнэг my mini brain яахгүй. These strawberries are so cute. What is this? Achapkoil. I'll kill you if I die. Yippee. Unicorn horns or square pink fluffy headband. That's a pink fluffy headband сонглоо. Яа сөхөр харагдаж байна таханда. Гэтэ өөр YouTubers-нуудыг энийг хийхийг харсан л та гэхдээ хувц мост өсмөс солих юм билээ. Би халтал үтсэн. Бүгдээр ингэ мэдгүй гэхдээ би ямар ч үсээ солихгүй. Jeans with stars. Надаа миний хувцсан зөхгүй байна. Тэнийг харагдаж байна. Random shirt to squall
Random pants. Битгий адилхан юм өгөөд байл та. Тэнийг авах явж байна. Random hero, random pants баярлаа. Энэ ясах хөрхийн. Гэхдээ миний даталыг та нар битгий хараад ир. Антин харагдж байна. Cute dog puppy dog filter эсвэл bow and heart face ороо юу. Оонстэй. Манай хайн ясах хөрх харагдж байна. Энэ fit маань ясах хөрх харагдж байна. Дараа нь таад миний дууссан хавтыг хараад оноо өгөөрэй. 1-10. No. Give me your honest opinion about this. 1 to 3. No, I don't want to change my shirt. That's a list. Black Pollock сонглоо. Ямар тэнэг болчихгоо. Гэтэ бид нар яага ghost юм шиг болоод байна. Имо. Got. Я офисерын шүртэмэрэн батхоо. Гасуулахгүй л та. Ёо. Я. Это бэлсээр. Тин үсэлэх юм байна. Brown ponytail сэрүү Monica high ponytail сэрүү. За би Monica high ponytail сэрийг сонглоо. Күнч дажгүй харагдаж чинь гэхлээр надад тэнийг харагдаж байна. Гэтэ дахиад дээр өсөлөх малдах юмнаар гарч ирэх байлгүй дээ, тий? Тэгэхэд 6 хэсэг хийгээл боллоо. Юм. Note you can restart by resetting. Okay. Ben. Where is my shirt? Where is my shirt? Guys, where's my shirt? No, I don't like this. This is outfit. Outfit tower. Yeah, because I am playing outfit tower and I just fell down. But I don't like my accessory. Can you please give me my shirt? Give me a shirt. What's the next one, please? Let me see. No, random hanging.
here. I wanna make my rabbit sleigh. Is this Louis Vuitton? Is this Gucci or Louis? I am serious. What? Where the fuck is my shirt? Oh, maybe that is so wonderful. No. This is the outfit reveal, and don't know why I have no shirt, but just right already. Bye, and follow and subscribe for more exciting videos.